Ole zanin chu hairstyle chanchin in ngai thladei teng o football players lo deuh. Harry Edward style chu February ni khat kum sang kha zakwa sumkwa pali khan England ram Bromsgrove khwa apianga Masia Seilen na ber chu Holmes Chapel Cheshire khwa ania anu le pa Entways le De Styles te chu Harry anau panlai khan anin thengta ani Harry le aunau nu Gemma Styles te chu anu hne na ancheng tam bera Harry chuan a chung kwa mangai na le anu ne na anin leichin na chu angai hlutak tak ani milar tak ani nu poin a chung kwa chu angai poimo reng ani teenager ani lai khan sumdom na tlemte a na athok ve thina W Mendeville Bakaria changsiam na athoka chuba ka chuan newspaper asem thina sakor enkol na huna po na athok ve bok ek natlem te te hi nun pa ngai chau ni ma se zai thiam ani du na le milar tak ni atum na chu ati chak zual so ani music lama chuan anau panlai atangin atui hleya an khwa a ben Wait Eskimo tia lead singer ania sikula ben competition a po nena anlo changto ani Tuesday sa azaya tang chuan ahmalam nun chu music lama akaldon ti a hre chhota ani X Factor lo na kum sang ni som khan Harry Styles chu kum som parukmi ania anu in the X Factor UK season 7 a audition a kal turin a fuya audition a chuan Hey Soul Sister le Simon Cowell thu ang zelin Is Not She Lovely asa a just as one lom hle ma se solo artist atan final a alu thailova bootcamp nuwa chuan a chaklo ta ani ma se chu atop na ani lova producer ten Harry le contestant dang pali Niall Horan Liam Payne Louis Tomlinson le Zayn Malik te chu group pakhata an siama group meng One Direction ti hi ama ngei rut chua ani Simon Cowell en kolna nuaya One Direction chu competition a third place an nia trophy donglo ma se Cowell pum huwa Fandom tak an nei ngala Simon Cowell chuan an group chu contract apea chumi nuwa chuan pop music Cowella mingthang berte zinga pakhat an lo ni ta ani kumsang ni som pakhan Up All Night album an ti chuaka album a chuan hlangai thak nuam tak le ngaihnawm tak te mangai na le tlangwal nun chungchang hlatam tak a oma YouTube le Twitter hun laia fanstar te chuan nasa takin an ngei saka an album chu Cowell mun tam taka number 1 ani hial ani kumsang ni som panei khan Take Me Home album an ti chuak leya hei hian One Direction chu group pakhat chau ni lovin Cowella boy band mahruai tu an ni zia alantira mun sang le Cowell ram sanga concert an nei renga fans te po an pungchak hle hemen huwa hian One Direction chu an ming thanna azuala kumsang ni som pathum khan One Direction chuan Midnight Memories album an ti chuak leya he album a hian han an hlakal phung chu pop chau ni lovin rock lam apan veta a Harry Styles po tlangwal puitling zo kanga hmu thei anita fans te chu Directioner ti in anin vua Cowell pum huwa fans pol lian tak alo nita an album le concert zong chu an hlotling hleya kumsang ni som pali khan 4 album an ti chuak leya he album a hian an hlazia dan le music siam dana an changkang zuala an mani ngei poin hlatam tak an ziak veta kumsang ni som panga khan Made in the AM album an ti chuak leya ma se chumi kumchung vek chuan group chunga harsat na apung hle an member pakhat Zayn Malik chuan group a chua santa a chuan Fandom takte alung ngai tir hle One Direction chunga a omlai zong hian Harry chu member mingthang berzinga pakhat ania asam sei kirkwalte anui tamna atangin Fandom takin an mangai hle mitam tak chuan boy band member chau ni lovin artist lian tak alani theiti an hreto ani kumsang ni som parukhan One Direction chuan an group anga an kalna chu chol zai relin reilote atan chol an puang ta a group chu tension ani lova ma se member tin te chu an project sanga an kalta ani Harry chuan chu hun chu mang tha a solo career atan hlathar aziaka a music style chu boy band pop ain classic rock Britpop le singer songwriter style amang ta ani Harry chuan Columbia record nen contract an siama kumsang ni som pasari khan album masaber Harry Styles ti ati chuak ta ani album masaber chu Sign of the Times ti singalin ma ashwaya hela hi Harry la chuan ka du ber ania hela hi minute ruk velare ania rock ballad ril ru khoi tak ani
mitam tak chuan radio hit olsam siam tum lovin artist tak tak ni atum ti an sia album a chuan acoustic hlangai thak nuam tak le glam rock style hla po atila music critics te point an fakna sa hle kum sang ni som pasari le sang ni som pariat chung khan Harry Styles live on tour akala theater le arena sang sanga concert anaya he tour hi One Direction hla ni lovin ama hla chau sangna tour ma saber anita music baka Harry chuan film lama po alu chilveta a kum sang ni som pasari khan director mingthang tak Christopher Nolan asiam Dunkirk film British sipai pakhat angin achang veya he film hi all war pani na hunlaya Dunkirk khwa atanga elite sipai an chan chuana chanchin ania Harry chu popstar anga mu ni lovin actor tak tak angin achanga critics te point an fakle he thuthuk na hian atumber chu ming thanna ringot ni lovin actor thale artist rel nei ni adu ti alantir ani anu kuma te chuan psychological thriller le romantic drama film chi sang sanga achang ve le a chung film te chuan mangai na ril ru se omna le khotlang nun har satna thupui an soya Harry chuan actor angin athiam na alantir zual zel kum sang ni som pakwa khan Harry Styles chuan album panina Fine Line ati chuak le a he album a hian solo singer tha chau ni lovin a hunlaya popstar poimo berzinga pakhat ani zia anem heta a album a hian psychedelic pop rock folk le pop thar kalphungte atela latam tak chu mangai na chau soi lovin lungai na mani in shet thiam na bai seina le nundang lamna te asoitel album a hlaming thang berde chu Adore You Watermelon Sugar Falling le Adore You po hi anal khop mai he album a hian heng hla te khovel pum huwa pa hit song an nia ala te chu a o ngei thak anoma wang chau ni lovin a thu po ril tak ani Love on Tour Fine Line album nuwa Harry chuan Love on Tour atana COVID-19 awangin tour chu rei tak a delay nuwa akal le ta he tour hi kumsang ni somni hunlaya concert ming thang berzinga pakhat alo ni ta fans te chuan Harry ang bokin thomnorang tak feeder boa le fashion danglam tak anin bela concert chu music chau ni lovin lomna ro pui tak ani Grammy Award masaber kumsang ni somni pakhat khan Harry chuan Grammy Award amasaber tan adunga alha Watermelon Sugar awangin Best Pop Solo Performance Award adunga One Direction member hlui chau ni lovin solo artist ro pui tak ani zia anem heta Harry's House kumsang ni somni pani May kumsang ni somni pani khan album pathumna Harry's House ati chuak lea album hian home ti omzia chu insak le chen na chau ni lovin ril rumhun himna le mani in shiat na lampo asoi music style a chuan synth pop soft rock funk te amanga la zong chu ngai thang nuam le ril ru nuam taka ngai thak thei ani a album laming thang ber chu As It Was ania he la hi khovel pum huwa pa number 1 akaya Harry Styles career la lotling berzinga pakhat ani la thu chuan nundang lamna lungai na le hun thar lo thleng chungchang asoya kum sang ni somni pathum thlengin Love on Tour chu akal chhun zom zela concert ina fans te chu ma ni ni na lantir na in mangai na le in pum khatna hmuna an ngai ta Harry chu singer chau ni lovin mitam takta na midang za na lomna ma ni ni na lantir na enton tlak alo ni ta music baka film lampo achhun zom zela a film chan poimo zolte chu Don't Worry Darling My Policeman heng film a te hian Harry chuan mi ril ru she omna nei khotlang pressure tour le thuruk nei mi te anga changa film te chuan identity gender le sexuality chungchang te po an soi critic zong in an fak vek lo ma se mitam tak chuan Harry a role ol sam chau thlang lovin challenge nei role a changam ti an fak hle chu chuan singer chau ni lovin actor thatak ani zia alantir bok ani kumsang ni somni paruka hian album aperture ti ati chuak le ma se hero chu a hit em lo album dang te ain Harry Styles chuan singer chau ni lovin music film le fashion mangin athiam na lantir adua a hriat thiam dan chu artist perfection nei masalo po in zir chun zom zel turani ti ani chu wangin athiam na amazon zel na chu mipui ma a po alantir ngam fashion khovela aming thanna Harry chu a generation of fashion icon poimo berzinga pakhat alo ni ta a in thuam dan chu midang a in adanglam hle par a khom thina kutzung a hnoi chen thomnorang sang le prin lian tak tak adua
May chitom no anga ngai dress po a in bel ngam chin. Hei hian mi pani na chungchang ngai dan hlui te chu a thak dang lam na sa hle. Mi tam tak chuan mi pa po an du angin an in thuam theya. An ma ni na an lan tir thei ti an sia. An nu lama chuan vintage thomhno le thomhno hlui man le du na azuala. Atum ber chu fashion thar zong zong le ringot nilovin mani style nei apoimo ti alantir. Heri chuan a fashion mangin mi zong zong hne na idu angin in thuam ro ini na tak tak chu hlau lovin lantir ro ti ang dewin thucha ape ani. Sumi awang chuan fans tam tak abik takin tlangwal le naupangte an ma ni na churin om takin an lantir ngam ta ani midang ta na atho na. Heri chuan midang tan po atran pui thin. Ani chuan slogan tam tak soi ayin thil thati mangin mi tran pui adu zok atur le merchandise na mangin mi atran pui thina chung zinga te chuan LGBTQ mi te atran puya zirna le school project sang sang pride mona treat people with kindness t-shirt ashala ashal man chen kha chu LGBTQ naw pangte sikula him takin anzir theina turin na thok to pol hne na apechim concert a fans te chuan pride flag an keng thina. Heri po in chu aloma concert mun chu mi zong song an ma ni na an lan tir ngam na mun ni in a siam thin. Heri chuan Black Lives Matter le March for Our Life ang movement te po a support veya. Ani chuan politics chungchang thu soina sa dulo ma se za umna dikna le midang she thiam na chu apoimo ti asoi thin. Hei wang hian mi tam tak chuan Heri chu celebrity dang angin speech ro pui tak soi tam lo ma se na tak tak atho mangin enton tlak ani anti. Kumsang ni somni lai hol nulama Heri style chu music chau ni lovin pop culture, fashion, film, identity le self-expression lama po mingthang berzinga pakhat alo ni ta. A album pathum te Harry Styles kumsang ni som pasari fine line kumsang ni som pakwa Harry's House kumsang ni som ni panni te hi hlotling tak an nia atur te po mi pui tam takin an ena Grammy Award po adong tobok Harry's House manghian Grammy Award ta album of the year po adong ani kha Britain entertainer poi mo berzinga pakhat ani kumsang ni som ni lai hol nulama Harry Styles chu Britain entertainer poi mo berzinga pakhat alo ni ta. Mitam tak chuan ani chu hlathar siam zel le fashion na po hruai tu ni to artist hlui tenen an khai khina a chungchang hi medallion tak tak te po in an soina sa hle an soi dana chuan Harry chu khovel shiat superstar ni ma se mi ma a ainin ngai thlom na le a omdan pa ngai chu ala nei renga home sapel khwa a bakaria na thok to tlangwal chu stadium lian taka concert ni ta entertainment industry a mitam tak chu reilo te chau an hminga thang thin ma se Harry chu adang lam zela ama son na ati toblo fans te po ama ne na an puitlin vezel theina turin asiama aming thanna chu kumtin achak zwal Harry chuan anun reng chu mi pui sia turin asoi tamlo abik takin sexuality chungchanga chuan label pakhat hnuaya ada du lo ani chuan kathil ti le kanunin ka ngei dan alanti rang ti in asoi thin feminist ani na Harry chuan ama nge in feminist ani thu asoi to a feminist ti chu mai chia le mi pa hi an dikna in tluklang an ni mi zong chu za taka en kultur an ni ti na ani chuan mi zong hne na za na le in hriat thiam na apoimo ti asoi thin Harry chuan LGBTQ community po a support thin ma sexuality chu chiang takin apuang lo he tu thluk nei mi then khatin an soi sela chiang takin soiro anti ma se midang tam tak chuan Harry hi an mani ang dewin an sia an ngei dan chu identity chu label pakhat chau ani lova mi pakhatin ama du angin alantir thei ani treat people with kindness Harry na soilar ber chu midang chu leinat na le zaumna nen en kol ro he thu hi a hla a concert le anun pum pui thu cha ber anita Harry Styles anun chu danglam na le rin omna chanchin ania home sapel khwa tlangwal pa ngai tak atangin khovel superstar alonia X Factor audition atangin One Direction ming thanna alo thlenga boy band member atanga solo rock pop artist aloni singer chau ni lovin actor le fashion icon aloni bok chapter 10 a hian thil thar zir le changkan zel na atingama ma se aril rubul music mangai na le mi ne na anin zom na chu athak lo a concert chu lom na le in pomtlan na huna asiama fashion chu mi zalen na lan tir na atan a manga a hlate po mitam tak ril ru khoi thei an ni
Harry Styles sa chanchin chu ala top lova a career chu ala kal chhun som zel ani ma se anun chanchina athu pui poimo ber chu achiang hle danglam ngamna ma ni na rin taka vonna midang za umna chu wangin Harry Styles chu One Direction member hlui chau ni lovin a generation a singer songwriter actor le fashion icon poimo ber zinga pakhat khovel pop culture thak danglam tu ani Harry Styles chanchin chu ala top lova a hmalam huna album thar film thar le project thar tam tak ala nei theyang ma se anun chanchin pum pui atanga kan zir thei thil poimo ber chu achiang to ani chuan popstar ni omzia chu ati dang lama hlasak chau ni lovin actor fashion icon le medang te ta na enton tlak alo ni ta anunin alan tir chu ming thanna chau zong lovin ma ni na rin takanun danglam ngamna le medang za omna te hi apoimo berti ani homsa pelkhua bakaria na thok to tlangwal pakhat chuan talente na thorim na te doi zep lo na le hundem chang hangin khovel superstar aloni theya masia ming thanna alen hnu poin a thucha ber chu athak lo asoi thin ber chu medang chu za omna le leinat na nen en kolro Harry Styles dan he thu hi slogan mai anilo anun dan a music a concert a fashion le a thil ti zong song shroi tu ani chu wangin Harry Styles a chanchin chu lasa tu ming thang tak chau ni lovin ma ni na rin taka von le lau lova dang lam ngam na midang mangai le za taka nun chanchin po ani bok hemi awang hian khovela a fans magta doi tam takin an mangai ringa amhalam hun po an be sei na sa hle kumin kumsang ni som ni Parukhan a ex Taylor Swift chuan pasal anaya ya pasal nei na hian Harry Styles po asom veya ama ero chu Harry chu turte anei laklo awangin akal ve thei talo ani ti in top kan lo khar ange mutui vek ule